Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u svakodnevicu. Evo ovako, zanimljivo je promatrati starije, na primjer turiste, ljude koji putuju, radoznali su, razgovorljivi, često iznenađujuće aktivni i bolje volje od ostalih dobnih skupina. Ima među njima i pravih avanturista, ali čini se da se više nego druge dobne skupine vode jednim jednostavnim pravilom, takozvanim pravilom 5P. Pojesti, popiti, plesati, pjevati i putovati. Je li to doista tako ili je riječ o još jednoj zgodnoj, ali nepravednoj generalizaciji o starijoj dobi, saznaćemo večeras. Večeras ćemo o navikama, željama, mogućnostima i zabludama vezanim uz život nakon 65. godine, o aktivnom starenju, novcu, pamćenju, radu i uživanju, razgovarati s uvijek zanimljivim gostima, članicom predsjedništva stranke umirovljenika Vesnom Horvat i predsjednikom nadzornog odbora Matice umirovljenika Grada Zagreba Zvonimirom Repačem. Eto, dobar nam večer i dobro nam došli Vesna i Zvonimire. Hvala na pozivu. Eto, i svaki put. Evo, Zvonimire, vi ste u Matici umirovljenika Grada Zagreba vrlo dobro, vjerujem, upoznati s navikama i interesima starih građana. Jeste li čuli za pravilo 5P, kao što smo naveli što sve to već znači, sve neke zanimljive i lijepe stvari, i je li istina da upravo to najviše zanima umirovljenike, da ne kažemo možda i samo to? Bilo bi super da je tako, ali mene su recimo danas pitali jedino da li će i kada će biti taj dodatak koji je obećan. Dakle, mislim da su ipak malo drugačije stvari i realnost je sasvim drugačija. Bilo bi lijepo kad bi bili privilegirani dovoljno da ih to samo zanima. Ba ne treba biti nitko privilegiran. Mi bi htjeli biti samo ravnopravni, a ni to ne uspijevamo. To ispada privilegij. Ovoga časa čak i to, da. Da, bila sam malo ironična zapravo u svemu tome. Dobro, to je u redu. I mi smo isto. Da. Vesna, što vi kažete na to famozno pravilo 5P? Pa u stvari mene ljuti generalizacija uvijek. Ljudi koji su navikli ići u kazalište ili biciklirati ili uređivati vrt ili slično, oni to žele i u poznoj dobi, oni to rade i u poznoj dobi, odnosno u starijoj dobi. Meni je interesantnije to da ljudi koji nisu imali vremena i interesa za neke stvari pokušavaju to iskusiti nakon 65. Naravno da je tu problem novac, ali zato postoje udruge, organizacije koje organiziraju razne stvari ili žele organizirati razne stvari koje bi mogle interesirati građane 65+, ali kako gospodin Repač voli reći, to je letargija, sve dublja socijalna izoliranost i u stvari na interesantne programe ne dobiješ nikoga ili ne dobiješ dovoljno polaznika, nego bi svi išli na izlet, kako ste rekli, i u Matici i svuda drugdje. Pravilo 5P. Ja mislim da je u stvari jako važno. Ja ne želim uvijek i ponovno pričati o siromaštvu i socijalnoj izoliranosti, ali objektivno jako je važno da svi segmenti u društvu naprave koliko god mogu da bi se organizirale stvari za građane, ali i na nama je koliko god dobivali mirovine, velika ili mala, da se prilagodimo, da svoja primanja prilagodimo svojim potrebama. Mm-hmm. Mogu li ja reći nešto o tome kako ne dozvoliti da nam novac curi kroz ruke i koliko god imali da to rasporedimo, da ne trošimo impulzivno? Slobodno, mislim da je to jedna od tema koja se danas nalaze na stolu. Izvolite. Pa ja i svojoj djeci i svima kad govorimo o impulzivnoj potrošnji govorimo o pravilu 50-30-20. Vrlo je zanimljivo i može biti vrlo korisno i za one koji imaju 500-600 eura mirovine i za one koji imaju plaću 3000 eura. Zato jer prema svojim potrebama i mogućnostima 50% trošiš na potrebe za stanovanje i za prehranu. Ako preostalih 50% podijeliš na 30% za želje, mm-hmm. u što spada i i izleti, mm-hmm. i recimo kozmetički zahvati, pedikura, možda neki wellness ili nešto što si možeš priuštiti jednom u par mjeseci ili jednom mjesečno ili ne, ako ovladaš svojim financijama. A 20% kao da ih nisi dobio
ili investirati ili štediti da bi smanjili ranjivost u nekoj situaciji kad nam je to potrebno. Ja mislim Dobra organizacija. Dobro isplanirati i držati se toga bez obzira kolika primanja imaš. Jel? U redu, dobra organizacija i planiranje je nešto od čega ćemo se još dotaknuti u narednim minutama, ali ako bismo to neko pravilo preveli u svakodnevni život, primjerice u zdravlje ili kvalitetu života, dakle to bi moglo značiti i ulaganje u sebe, na primjer dentalni implantati, toplice, bilo šta. Što, na primjer, vi, gospodine Repač, mislite o takvom planskom trošenju mirovina? Je li to realno? Ili samo dodatno možda iritiramo umirovljenike koji nas sada gledaju dok pričamo o tome. Na primjer, organiziraju li se u Matici umirovljenika Zagreba možda edukacija o financijskoj pismenosti i upravljanju kućnim budžetom, ili je smiješno uopće pričati o tome s obzirom na mogućnosti koje vladaju u Hrvatskoj? O tome treba pričati, to treba osvijestiti, to treba artikulirati, to nije sramota. Biti siromašan nije sramota. Biti bogat, a da ne znaš zašto si postao i kako bogat, to je veća sramota. Kad smo kod ovoga, mi upravo smo ušli u projekt sa Hrvatskom udrugom banaka u kojoj ćemo se najprije baviti opismenjavanjem u digitalnoj pismenosti, mogućnosti prevara elektronskih, ponašanje sa bankom i bankarima, bankarske usluge. Međutim, jedna vrlo važna stvar će biti također u tome segment u kojem ćemo podučavati naše korisnike, znači 65 plus generaciju, kako izraziti svoju potrebu svojima najbližima, a posebno djeci, da im pomognu. Jer se mi stariji vrlo često nečkamo i ne želimo reći treba nam, nemamo, osjećamo nekakvu krivicu što nismo uspjeli steći, sačuvati ili oploditi, tako da je to vrlo interesantna tema i vrlo senzibilna. Lijepo rečeno, ali evo ovako kada slušam, oboje vrlo agilne i aktivne. Ne mogu se ne zapitati koliko je, evo vama Vesna upućujem ovo pitanje, koliko je velika zabluda da kod zdravih ljudi starijih od 65 godina nužno dolazi do pada radnih, organizacijskih i drugih vještina. Spomenuli smo dobru organizaciju i planiranje koju možemo pretočiti u više aspekata, kako u financijskom, tako i nekom planiranju društvenih zbivanja i općenito planiranja tijekom tjedna. Pa ja ću samo navesti podatak da je od aktivnih privatnika, vlasnika, raznih manjih i srednjih poduzeća, prosjek 72 godine. Jednostavno ne možeš vjerovati koliko stariji ljudi uspijevaju voditi svoje firme i svoje poslove. Dobro, tužno je to što oni u stvari, danas je problem što se ne prenosi na mlađe članove obitelji jer su ili vani ili ih ne zanima obiteljski biznis, što je veliki problem, ali oni to ne bi radili da ne uspijevaju, jer o njihovom radu i ovise mnoge obitelji, da oni ne mogu, oni to ne bi, oni bi prenijeli ili vlasništvo ili posao već na bilo koji način. Znači, zdravi ljudi 65 plus mogu raditi, mogu doprinijeti zajednici, o tome nema spora. Evo sad konačno imamo priliku od 1. siječnja raditi i puno radno vrijeme. Drugi je par cipela šta će biti sa mirovinama, ali o tome drugom zgodom. Odlično, ali evo, ajmo malo više o toj dobroj organizaciji i planiranju. Dakle, osim fizičke aktivnosti i mentalne stimulacije, važnu ulogu u borbi protiv zaboravljivosti ili barem u njenom ublažavanju imaju upravo dobra organizacija i planiranje. Dakle, u svakoj životnoj dobi, ali kad smo mlađi, više se oslanjamo na pamćenje, znamo da je utorak imamo dogovorenu kavu. Kad se dogodi da zaboravimo, dolazi nekakav sram, nelagoda, razočarenja, a zapravo kažete, samo se trebamo bolje organizirati. Što mislite točno pod tim i koriste li umirovljenici još uvijek, na primjer, zidne kalendare, rokovnike, bilježnice ili se i oni okreću mobitelima, pametnim satovima ili aplikacijama? Je li to možda neki upgrade? Ja bih rekla da je ima i ovakvih i onakvih, naravno. Ja se služim na svojim mobitelu alarmom i to na način da i 10 i više dana unaprijed stavim sastanak čim znam za taj sastanak i mobitel me obavještava. Konačno me obavještava i 90 minuta prije sastanka, tako da se i taj dan kad imam tu neku obavezu mogu sasvim opušteno ponašati, ne se sekirati hoću li ili neću zaboraviti.
Jednostavno smatram da se ljudi previše srame kad im se dogodi, kako ste rekli, utorak je, imaš dogovor za kavu i zaboraviš. I onda muljaju, lažu, nisam mogao ovo ono, još se dublje ukopavaju u emocionalne neugodne situacije, umjesto da jednostavno kažu zaboravio sam, ali da im se to više ne bi događalo, da se organiziraju. Da. Može to biti i pisano rukom, ali može biti i novi alati, zašto ne? Imate li vi, gospodine Repač, nešto na temu dobre organizacije i planiranja? Imam na temu nečeg drugoga. Može. Čemu vući granicu na 65? U prvom redu Svjetska zdravstvena organizacija je pomakla granicu na 74, a starost počinje ona duboka sa 88. A i to je pitanje, jer ima vrlo vispernih i vrlo bistrih ljudi. Sve je u dobroj kondiciji, a dobra kondicija se stječe stalnim kretanjem i stalnim aktivnostima. Jako lijepo rečeno, slažem se, uvijek se provlači taj 65 i to je onako postalo već tako formalno da svi samo to ponavljamo. Ja mislim da to ide iz sindikata jer oni bi htjeli da se ne pomakne granica odlaska u penziju, znate. Vjerojatno, da, vjerojatno. Ali morat će se pomaknuti. U potpunosti se slažem. Mislim da i svi mi koji smo bili jako mladi, sad nam već roditelji ulaze u godine, gledamo svoje roditelje kao da su još uvijek oni mladi, mama i tata, dok smo imali 5 godina i sad ih trebamo početi doživljavati kao starije osobe koje imaju smanjene mogućnosti i kapaciteta. Ja se isto slažem da to nigdje ne bi trebalo biti zapisano. Recite mi, imamo još malo o tome, opet. Ova tema je zanimljivija kad pričamo o starijoj dobnoj skupini, iako mislim da u današnje doba i telefona i digitalizacije je zapravo dosta aktualna i kad je riječ o mlađim ljudima, ali sad je tema ovo tu pa ćemo se osvrnuti na što još doprinosi svježini mozga i mentalnoj vitalnosti. Evo, kogo želi prvi. Koje bi još bile neki aspekti? Svaka aktivnost koja nas veseli, a pogotovo poznato je i mislim da ne treba trošiti riječi. Ko voli rješavati križaljke, to je jako važno za vitalnost mozga. Inače života. Na primjer, učenje stranih jezika, zašto ne, dapače, ali obje te aktivnosti su najčešće u stvari samotne. To želiš nekako sam u miru doma svoga. A ja predlažem u stvari razne aktivnosti koje se baš i ne vidim. Ja ne susrećem ljude koji igraju društvene igre. A ima jako puno interesantnih društvenih igara koje tematiziraju i svemir, i ratove, i ljubimce i tako dalje. Ima strateških igara koje traju dugo i jako su zahtjevne, ali jako je važno da postoji neko ko zna pravila i tako dalje da bi to teklo, a ne da bude više zamorno nego relaksirajuće i zanimljivo, uzbudljivo. I to je tako jedna aktivnost koju svatko od nas u stvari može u jednom svom krugu poznanika i tako dalje nametnuti kao neki monopol ili nešto, ali ne banalno kao čovječe ne ljuti se, jer nismo djeca, ne radi se o tome. Radi se o tome da, evo recimo kako su prije ljudi išli parovi, bi išli jednih drugima kartati. To je danas manje, iako evo, moja prijateljica Vesna ima žensku ekipu, redovito kartaju belu i uvijek bude veselo. Ali najvažnije je da radimo ono što nas veseli. Jedna od jednih društvenih igara je bila predložena od našeg ministra gospodarstva. Rekao je da tražimo po dućanima gdje je jeftinije da tamo kupujemo. Evo, to je recimo isto jedna vrlo zgodna intelektualna igra, trošenje vremena i korisna. To je dobra ideja, možda za sve nas u Republici Hrvatskoj. Apsolutno, puno bolje nego da se političari koje plaćamo brinu oko toga kako će stvari izgledati. Da, ajmo se mi adaptirati. Da. A zašto uopće kad govorimo o toj letargiji i spominjamo tu dobu 65 godina, koji je uopće najčešći razlog tome? Jer danas ja sam okružena mlađim ljudima koje je teško animirati. U moru svega što se može raditi, svi oko zapnu pred te ekrane ili neki film pogledaju, na kraju sve filmove koje se mogu pogledati, filmovi postanu nezanimljivi jer sve možeš pogledati, više ni to nije uzbudljivo. Ali zašto je tome tako?
Je li to možda isto uzrokovano ovim nekim zatvorenim svijetom? Svi su nekako malo više okrenuti prema sebi i digitalizacija onako možda malo i pojela socijalizaciju i aktivnost. Pa da, to je najteža bolest u Hrvatskoj, vjerojatno je tako i u mnogim drugim zemljama. Za ljude treće životne dobi je socijalna isključenost. Nedovoljno se radi od razine ministarstava dalje na sadržajima za ljude koji izađu iz svijeta rada. Ne da se samo osjećaju izolirano, nego zaista nema sadržaja kamo bi se uključili, jer i otići u kazalište ako si sam nije ugodno. Da, društvo. Da, ja mislim da ta letargija, kako smo rekli, u stvari proizlazi iz tvojih ograničenja. Više nemaš primanja koja si nekad imao, ne osjećaš se ugodno u krugovima koji su aktivni, sastanci, putovanja, niko nema vremena, ne želiš se nametati, jel? To je problem. Kao nekakav ulazak i izlazak istovremeno. Da, razumijem. Ali dobro, svi ovi neki savjeti koje smo do sad spomenuli, dosta su onako, super su, ali onako klasični. Reklo bi se, sve smo to već čuli, pa da pokušamo biti možda malo originalni. Imate li neki neočekivan, drugačiji prijedlog za aktivno i veselo starenje? Zašto bismo se ograničili samo na te očite stvari, jel tako? Rješavanje križaljki i slično, što smo već spomenuli sve. Ja imam ideju. Mislim, možda neka osobno iskustvo ili nekog od vaših poznanika? Mislim da je sad dosta popularna miksologija, miješanje koktela. Miješanje koktela. Da, i smatram da je to jedna aktivnost koja bi baš mogla biti super da naučimo 2-3 koktela, evo dolaze i blagdani da iznenadimo svoje goste i tako dalje, ali s obzirom da se radi o tome da je to u stvari cijela jedna umjetnost i eksperimentiranja, mora izgledati lijepo u bojama, mora biti prihvatljivo okusima i tako dalje, da se baš ne radi na greškama ili opijanju dok savladaš. Pa dobar koktel, ako se napiti dobro koktela. Da. Nego možda eto da neko društvo ili evo Matica umirovljenika organizira u ovo blagdansko vrijeme, pozovete, ima tih miksologa, ima barista koji će pružiti tu uslugu i bit će nam veselo. Što se naših aktivnosti tiče, od gljivarstva preko bavljenja slikarstvom, poezijom, dramske grupe, zbornog pjevanja, folklora, izrade nakita, to je ovako samo jedan mali dio sportskih aktivnosti. Sve se to dešava u našim udrugama, tako da mi nemamo problem sa time koliko imamo sa ovim animirati ljude da izađu van iz svojih krletki, jer to ništa nije skupo, to ništa nije komplicirano. Da, nisam ni spomenuo učenje plesanja, joge, pilatesi, fitnesi, nordijska hodanja, mogao bi nabrajati tako da ode emisija cijela. I kreativno, i zdravo, i aktivno, i adrenalinski, i serotoninski, i melaminski, sve hormone potičemo. Prema tome, jedino je važno da se ne ženiraju ljudi, da ne čekaju da dođe se po njih, moraju sami doći, mi ih jedva čekamo. Odlično, i možda je važno napomenuti, iako do sad niste, zašto ne prvi put probati? Apsolutno, ima jako puno onih, ne bi vjerovali, koji to rade prvi puta sa 77 ili više. To zvuči jako uzbudljivo. Vrlo uzbudljivo i to ih vraća u život. Predivno. Pa evo, padobranski skokovi i slično, zašto ne, ali opet netko to mora i organizirati, netko mora financijski podržati, puno je toga što bi moglo i trebalo i ja se zaista nadam da ove riječi dopiru do ljudi na svim razinama vlasti, da se kreira puno više programa i puno više financijske i druge podrške za udruge koje rade, djeluju. Mi u Stranci umirovljenika se zaista na svim razinama borimo da se dogode promjene i da bude puno više sadržaja za i to najrazličitijih, od edukativnih do baš zabavnih. Samo se treba dakle pokrenuti i vjerovati procesu.
I ne misliti da, Tako je. da nema ničeg tamo vani iza vrata. A čuli smo gospodina Repača, ima svega. Ima svega, da. Evo, imamo još onako neke 2-3 minute. Ja bih voljela možda kratko prokomentirati s vama. Dakle, vrlo važna informacija koja se izravno tiče velikog broja građana, osobito umirovljenika. Dakle, u tijeku je javno savjetovanje o povećanju mjesečne naknade za dopunsko zdravstveno osiguranje pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, pri čemu bi se naknada trebala povećati s dosadašnjih 9,29 eura na 15 eura mjesečno. Mala sitnica od povećanja, jel tako? Istodobno HZZO je povećao cijene zdravstvenih usluga koje plaća bolnicama, što u praksi znači da su osiguranicima koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje porasle i participacije. Drugim riječima, liječenje bez dopunskog osiguranja postaje osjetno skuplje. Da nastavim ili ćemo prokomentirati malo? Možemo prokomentirati, Može. ali da okrenemo, kako kažu, pilu naopako. Ajmo. Mi razgovaramo o posljedicama koje će se desiti ako netko nema dopunsko osiguranje jer si ga ne može priuštiti, dok bi s druge strane država, kad kažem država mislim naravno na odgovorne, morala razmišljati koliko je važnije spriječiti da se nešto desi, da se stvaraju bolesti, da se stvaraju epidemije, da se stvaraju invalidi, da se stvaraju nove ranjive skupine i na taj način faktički doprinositi boljitku društva. Dakle, ne očekivati od nas da se žalimo što je s 9 na 15, nego se pitati zašto je s 9 na 15, uspoređivati sa inflacijom koja je u tijeku, uspoređivati sa košaricom koja enormno raste, onda kažu da ipak nije tolika inflacija jer Porsche nije poskupio više od 1%, ali to što je sir poskupio 20% nije važno. Dakle, mi se nalazimo u jednoj čudnoj šaradi u kojoj svatko može reći da je fenomenalno ako koristi samo neke partikularne podatke. To je ono što mi želimo, da li je to stranka umirovljenika ili je to matica umirovljenika kao civilno društvo i udruga, mi želimo u prvom redu biti za stolom gdje se o tome razgovara. Mi tamo nismo, osim kao neko lagano pokriće, eto ipak se možda i nas pitalo. Tu je, ja mislim, sukus stvari. Kratko i jasno. Ja se samo nadam da neće velik broj ljudi odustati od dopunskog zdravstvenog osiguranja jer ono je zaista potrebno, ono je sigurnost. Jer ako imaš dopunsko zdravstveno osiguranje doslovce ne moraš čekati mirovinu ako nemaš koji euro u džepu da bi otišao liječniku, a inače se participacije plaćaju 20% i puno terapija i dijagnoza u stvari iznosi i po nekoliko stotina eura, zato evo, predlažem da zaista, pogotovo ne iz revolta, jer ovo povećanje je 60% i to nije malo, ali da iz revolta nitko ne odustaje od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Jako nam je važno da se to javno zdravstvo očuva, da ga imamo i jednostavno da budemo sigurni u osjetljivoj dobi po pitanju zdravlja. A predlažem i mladima, jer bolest ili nesreća iznenada dođe, velike su participacije, bolje da svojim ulaganjem od samo 15 eura doprinose tome da javno zdravstvo bude jače. Lijepo. Eto, Vesna, Zvonimire, hvala što ste bili dio svakodnevice, hvala što ste podijelili s nama svoje misli koje se nadamo da će čuti i oni među nama i oni gore. I oni koji nas gledaju. I oni koji nas gledaju. Lijep pozdrav svima. I jedni i drugi, nadamo se. Eto. Lijep pozdrav svima. Hvala lijepo. A vama, dragi gledatelji, hvala što nas pratite, ostanite s nama i nakon predaha jer slijedi drugi dio.